Alintuli usimeke nhlangano wuntshwa lowu tivekaka hi Groundwork Collective, nhlangano wu simekiwe eJoni Tolo. Tuli u hlamusele hi xivona xa nhlangano leswaku wu kongomisiwe eka ku fikelela swiyimo swa vaaki hi ku tirhisa eka ntshamiseko wa ndhawu leyi ya le Sudan. Ta tsundzuka tiko leri ri nga va makhelwani na va Libya laha nako ku ngele ku kaleni ntshamiseko andaka kusuka ka Muammar Gaddafi. Swin'wana swa leswi kumbexana swi nga mahungweni swinene ko loko hi kha hi langutaka timhaka leti ti nga ko eka nhlekani lowuwani. Board liya ya timhaka ta vupfhumba mi swi twile na kwala mahungweni ya ngokisiwa. Mi ta tsundzuka ku i board leyi nga va mahungweni swinene hi timhaka ta ku va ku hetelela ku va ku langutiwe ngopfu ka timhaka ta ku yi lava ku teka mali yo karhi yi seketela xipano lexiya xa Tottenham hi ku xikongomelo xa ku va ku langutiwe ka timhaka ta ku va kumbexani ku twisisiwa ku kumbe swi nga vuyerisa hi tlhelo ra vupfhumba ka tiko ra Afrika-Dzonga hi ndlela yoyoleyo. Kasi yin'wana mhaka leyi nga mahungweni swinene emiyingiselo Munghana Lonene FM i timhaka leti ta ku ku langutiwe ngopfu ka xiphiqo lexi xa timhaka ta timali ta NSFAS. NSFAS yi tshama yi ri mahungweni hi timhaka to hambanahambana ngopfungopfu swi ta ka timhaka ta ku hlwela ku hakelela machudeni na swin'wana na swin'wana. I xin'wana xa xiyenge xa mfumo lexi ndzawulo ya vona ya vuhlanganisi ni nga swi vulaka handle ka ku chava ku tipfinyinga kumbe ku chava ku va kumbexani ni vana ku veri ni tihembela kumbe ni tikaneta a yi pfuni nchumu. Mi tshama mi va twa va kha va ku ve le ku vulavuleni hi yini kwihi va NSFAS. A ni tivi ku va yi koho ndzawulo yaleyo va na yona communication department tanihi NSFAS ke a ni tivi. Ta vutisa tatana Ernest Khosa va nga mutshamaxitulu wa board ya NSFAS ku xana NSFAS yi na yona communication department ke loko ri ku yi koho yi tirha kwihi yi tirha ku vula yini. Kambe ku na swiphiqo sweswiwani ku vulavuriwaka hi timhaka ta leswaku ku na vanhu vo tala va tirhisaka NSFAS swi nga ri nawini kumbe va nga swi kota ku ti hakelela mali ya vona ivi swi hetelela swi endla ku lava a va fanele va kuma mali va nga ha yi kumi hikokwalaho ka ku va yi herile yi hete hi n'wina mi yivela ku NSFAS. Swin'wana swi mi vangela mabadi ya ku mi pasa mi tlhe mi nga kumi mintirho hi ku mi ya fika se mi dyondza hi NSFAS ku ve vatswari van'wana va ta mi hakelela. Swin'wana swa leswi kumbexana hi fanele hi tiyisisa ku hi papalata swiyimo swa muxakalo. Va xifundza xa KZN va tlherise mali ya ku fika kolomo ka 100 ra mamiliyoni ya tirhandi leyi a yi fanele yi tirhile ka ndhawu leyi timhaka ta matshamelo ya vanhu yi tlherile yi tlhelela ka treasury hikuva a yi tirhisiwangi. Leswaku ene leswi tumbuluka ndhaka loko ku ve na lava va nga tshwariwa hi mikhukhu espingo matsundzuka ku ve na mikhukhu leyi nga tshwa ivi hetelela ku va na xiphiqo xexo lexiya xa ku vanhu va pfumala byetlelo kumbe vutshamo hi ndlela yoyoleyo. Sa hi ku timikisero me na wena man'wani mahungu lama kumbexani ni nga ya vulangiki hi le ka 0860002543 u kandziyisa rito ka 0712659860 kandziyisa wa wena u nga hundi minete hi ndlela yaleyo na ngetana kambe 0860002543 u tirhisana Mathebula TP ya SABC.co.za at Afrika Munghana i Twitter handle. Ai ku timingisela mene ko ronga kona u nga ningisela u ri ko ka nhlekani loko mahungu ya wena ya ri yini ta va hi khome Prof Themba Sono hi hafu ku bila awara ya 12 u nga kayeli xiphemu xexo lexi nongonoko lowu u kumaka loko u hela u kuma ka podcast loko u tshika u fambele hi gezi hi ndlela yaleyo se yana ka podcast ta ya kuma nongonoko walowo hi ndlela yaleyo. Na ri teka riqingho rero hi bula hi twa ku u khomete timhaka andaka Khalanga Pat Mathebula eka Afrika wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Hi laha hi nga kona mingisero Munghana Lonene FM ni tlakula xikalavito nhlekani. What's up? Minjani? Hi pfukile njhani? Hi pfukile. What's up? La ku vulavula hi mali liya venge i mali ya misava leyi. Reason ya ku vulavula hi mali liya ni zame ku cheka swin'wana ne. Vanhu va le ku release-weni ti 50,000 kumbe ti 100,000 non ka example. So la ta tiva ku va ririsiwa va kha va swi tiva ku va ririsiwa ka misava yo tani hi kwihi
leyi weta ku mali muni sweswi na kumbe ko lo tshuka ku decidiwa ku ri vanhu lava va nga va ririsiwa va nyikiwa mali yo karhi na a ni ngo mi fanele mi swi tsundzuka ku a ko va ku ri ku xavisiweni ka misava phela a ni laha a va ririsiwe hi ku va na vun'winyi bya misava na wa Afrika-Dzonga wu vula tani ku vun'winyi bya misava byi le mavokweni ya tiko lexi va ririsiwaka xo va ririsiwa ku va rhurhisiwile hi yo mhaka va ku mali ya le marhumbini va rhurhisiwile andhawini yonge va yisiwa ka ndhawu yonge exactly so ni lava ku swo ku ri loko ri ku va rhurhisiwile ka ndhawu yo why mara loko ri ku herisiwa ku nga rhanga ku langutiwa ku leswi herisiwaka hi swona hina swi enough ku ka misava leyi kumbe ka misava leyi ririsiwaka hi yona mi kuma ku tshame xin'wana xi nghenisa tibiliyoni every day mara mina ni nyikiwa 50,000 why va nga swi langutisi ku misava leyi mina ni ririsiwa ka yona ya weta mali leyi mi nyikiwaka yona na hambiloko ri ku misava yi nga ri ya mina kumbe xani lexi hi faneleke hi tiva swona i ku kahle mali leyi i ya yini exactly yes i ta lava kumbexani swi nga hi pfuna ma swi tiva because nobody nga kumbexani vanhu va ka hina hi pfalekenyana matihlo loko swi ta ka timhaka to fana na teto a ni voni ku ka lava nhlonge wo basa loko ku va ririsiwa hi swona leswi hina hi ririsiwaka xiswona loko ku swi ri kona aka vona ni mi twile hi ta yi sala ndzhaku hi ta vutisa tatana Nkating na vana va khumbekaka ka timhaka ta misava ku kahle ku endleka yini khensa ripoto mina please yi ta yi tlhuvutsa kwalaho ni khensa ripoto mina khensa swinene 0860002543 ku na xikundu la layinini la va vukosi je Khalanga mi ta yi dlayisa a ku zikuvana ku dlaya to sa ta ri kahle masiku lawa ngo fika wo hi xikundu ri a deep clove vo dlaya machangana xiphiqo hi xexo kambe va ta mi dlayela yi ku hava Khalanga mati wa Khalanga leswi ni swi vonisaka swona ka timhaka leti ti humelelaka ne xin'wana na xin'wanyana se ho tsatsanyula loko i la ku ri la hi mati wo fanele jika ka Munghana Lonene kumbexani vurhangeri bya yingisela loko ku laveka pothole u fanele u cokomba hiko yi nga ta pfariwa mara mo ni swi angarhela ni vula leswaku namuntlha loko ni ku ho tsatsanyula swi tekile nkarhi SACBC board ku yi thoriwa post office hi yona na leyi vakokwani va holaka kona mudende a va xona leswi va ta wu kuma na yona yi vekiwe hansi ka vulawuri lerero swi nga endleka yi ngokisiwa kambe a hi tivi hileswaku hinkwaswo leswi ho xavelela hi khoma mahahu ni ta ka leya KZN ku hela 100 ku tlherisiwa 100 million ma ta ku me se ni hleketa yini ku why yi tlherile ana me vureli na ku ha swi tiva ku KZN ku ve na trouble leyi kulukumba hi swona a me ni hleketa ku za yi tlherile vo vona ku a va swi tivi va ta yivisa ku yini va ku swa yi tshika yi tlhela a ni geni ya kona hi ku yiva a ni tivi makhwiri ma kona a ma tali dzano ri le kwihi Khalanga na ku vulavula hi leswi ni za ni nga ha twali ka Munghana Lonene ana me vureli na ku ha swi tiva ku KZN ku ve na trouble leyi kulukumba hi swona a me ni hleketa ku za yi tlherile vo vona ku a va swi tivi va ta yivisa ku yini va ku swa yi tshika yi tlhela a ni geni ya kona hi ku yiva a ni tivi makhwiri ma kona a ma tali dzano ri le kwihi Khalanga na ku vulavula hi leswi ni za ni nga ha twali ka Munghana Lonene where is ethical behavior hambi hi le ka varhangeri hambi hi le ka vatirhi u titwisa ku yini loko i tirha ka home affairs layini yi songanile nga ku nyoka mara u kha u ri ka WhatsApp hileswaku se mina na chuwa tiko leri mina se ra ha ri rona ri ni nga kula ka rona Khalanga leri heya ku le ku tikeni swa tika ku swi twisisa ku kahle ya why ko tala leswo vava Khalanga hileswaku i chivani loko i toilet mara a hi languteni laha ku ri loko ho la ku ringeta ku hlamula xivutiso lexexo hi huma njhani laha yi mani ni mi byela ku ni yimisa voko ni ku a na ha swi tivi ha cokomba hi nyika swibumabumelo hi tsala ti-email hi cokomba lomu ka ti-radio hileswaku swi swa kona hileswaku ingaku hi leswa swo habyakani mahiti vahlapi a ri rhuketeli vito leri mavohlapi leku ku tshama hi nghena matini hi hi huwa ivi ni tibyela leswaku loko swi fika laha a hi nge ku na swiyenge leswi nga ku tirheni kahle swi va swi nga ha tikombi leswo swi le ku tirheni kahle that's why mi kuma ku loko munhu o endla xilo xa right nyana swi tsanananananananana
u ta phemenderiwa vusiku na nhlekani. Why? Ka leswi a nga tholeriwa ku endla swona leswi a fane a swi endla hi mhaka ku yini ku tele vubihi ku tlula vunene. Se ni tala ku vula ku swi fana no phokotelela mavoko hlampfi loko yi khida yi byaka. Mina ni nga yi bela mavoko loko yo haha hi ku endla swilo swa extraordinary. Va kwihi vambirhi vanharhu va nga ku no ma wu hembela mfumo wa hina communications department ya ANC kumbe GCIS yi ku Afrika-Dzonga hi le tirabulweni mara ku na 1 2 3 leswi hi swi endlaku kahle hi ta vona leswin'wanyani mara mina ni vona ritshuri ntsena Khalanga hi yo problem ya mina. Katika man katika leswaku ku nga rhwaliwangi leswaku Khalanga katika mara hi ta kuma nkarhi swin'wana hi vulavula hi swona hi ta na switshunxo loko ni ku switshunxo ni vula ku a swi nga ta nandziha Khalanga ku ni fona sweswi ni tshika ku rila ni ta na leswi ni tivaka swona hi matirhele kumbe hi vuswikoti bya mina hi nyikana miehleketo hi dyondzisana mara ho tela ku tseketsela swa tika ku vulavula langutani leswi nga le ku humeleleni ehandle ka Afrika kule Sudan i vulavurile Paul Mashatile ka khapfula a pfala hlengeleta ndi a yi ri kona ku hi kombela leswaku ngazungazu leyi yi hela mara liya ni nge vuli ku a hi tshikeni i va makwerhu mara loko hi langutana ndzeni ka tiko laha maphorisa switori education switori ti-toilet tiwela vana swin'wana leswi ingaku a swi fane swi nga hayi ingaku a swi fane swi nga ha humeleli kambe na swi twisisa leswaku mfumo yi hava mali ya ku nyika vanhu yi hi phakete wu hava mali yo hi phaketela mara i ncini lexi endliwaku xo tiyisanisana lexi hi nga ta ku mfumo wa hina wu le ka gondzo ra kahle loko hi hi famba gondzo ra xidemokirasi ka vula mali yi kona yo tirha kambe why ku telele yo pfuta yi pfutisiwa hi va mani ku hi va lava hi dyaku na vona va makuwa wa hina na hina hinkwaswo no dzanu ra kona ri hi kwihi nemetwe so inkomo 0860002543 i swin'wana swa swivutiso leswi hi ti vutisaka so loko ni tshame ni vona vanhu va kha va tereka hi terekela ku fanele a khale ngopfu ni ka ni vona xitereke xin'wana laha a Mpumalanga xiviko xo ka xi kha xi tisiwa hi Nhlamulo Mabasa wa nhlangano wa vuhaxi wa Afrika-Dzonga kha kombisa timhaka ta ku vatswari va vilerisa hi ku sweswi na 13 wa malembe ku kha ku tirha leswi ya vengeri i ti-mobile classroom a ni hava swi veke va ku i ti-temporary class kambe hikokwalaho ka yini ku nga akiwi tin'wana titlasi hi ndlela yaliya swin'wana a swi fanele hi nga swi terekeli kambe hi fika laha hi swi terekelaka ka ku ndeki nchumu kambe xivutiso hi ku ha xi tiva mfanelo ya hina ke hi ku vanhu lava va nga le ku hi rhangeleni sweswi va thoriwe hi hina se loko ve va thoriwe hi hina hi tlhe hi terekela vanhu lava hi nga va thola a swi vula ku i nga ha n'wi tholi loko munhu a nga tirhi a swi vuli swona se 13 wa malembe mi vekeriwe ti-mobile class a mi nga swi voni ku avele ku mi tirheleni va lava mi nga va thola 0860002543 a hi kutuming sero mina peri ku na thebula inhlekani minjani na pfukile khensa mi rini wena hayi mina ni la ku vulava hi ku sirheleleka la South Africa ka tiko ra hina leswi ni nga swi vona ku swa endleka ku maphorisa ya va kona loko mi va vutisa ku why maphorisa va nga vonaka minkarhi yo tala ku ri ku va kona laha va kurisa va tiofisini se hi ku vona ka mina hi vonelo ra mina n'wana na un'wana a khumbekaka ku swa vava ku va hi tshama hi nga hlayisekanga loko ku ri ku mfumo wu ka wu nga ri na mali loko un'wana na un'wana loyi a tirhaka va ku 100 rand every month ya ku hiriwa maphorisa van'wana ya ku hi kuma vuhlayiseki hi hlayisekile na South Africa ni vona ku swi nga antswa loko ku na vanhu va nga taki na vonelo rin'wana ra ku hiriwa maphorisa hi kota ku hi vona xiyimo lexi hi nga xi vona hi shutdown xi va xi tshama xi ri kona vusiku na nhlekani loko ri ku mfumo wu kala mali ya ku va maphorisa va kona va vonaka ku fanele swi nga swi vona xiswona hikuva va tshama tiofisini ku pfumala maphorisa a ku swi ri maphorisa a va pfumala kumbe mfumo wu kala mali ya ku va hakela ya ku va thola va kumeka va ri kona se lowun'wana na un'wana loyi a khumbekaka lavaka vuhlayiseki swi n'wi khumbaka a nga swi kota ku humesa 100 rand ke hi ku kachiwa maphorisa ku tlheriwa maphorisa ma kumeka ma ri kona kambe maphorisa lama va fanele ma kachiwa ku va ta sirhelela hina ka yini a ni ma vona ka yiviwa
munhu a wu swi koti ku suka kerekeni navusiku ya kaya hi milenge ko yiva va mani i va mani swigevenga swa ko swin'wana swi tshama ku swi na hina se swi vula ku hina tanihi vaaki hina hi fanele hi yima hi milenge hi vona ku swi nge endleki ma swi tiva ku n'wana wo karhata mugangeni waloye i n'wana swimanimani n'wana wo karhata mugangeni waloye i nuna wa swimanimani sweswo se maphorisa va halava yini loko ku ri ku ha swi tiva ku la alulekani swigevenga i John na Eric halava maphorisa yini hi ngo mangala John na Eric va khomiwa no ni nga swi khoma gevenga ne hi mangala John na Eric va khomiwa mi ta mangala ka mani ku va ri ma ri divhene a ti kona va ri divhene a ti kona loko mangala ku xigevenga hi lexi haleni va ku a ku na divhene kambe ni sweswi n'wina mi ri ku a ni mina ni landzelela leya n'we ya ti-R100 na maphorisa yi ta kumeka ku ri na divhene na maphorisa va va ina R100 a ni ri i vanhu vangani la South Africa ti-employed lava nga employed ti-employed leti mi vulavulaka hi tona ti le ku hakeleni xibalo sweswi ni vulavulaka na n'wina a ta ha koti nchumu ti tlimbekile va Capitec va kombisa timhaka ta ku maAfrika-Dzonga me le ku veni swisiwana loko swi pimanisiwa na malembe ya 10 lama nga hundza se mali a ku ngetela yin'wana futhi mali ka vona a ni ri ma vona sweswi ku na lava volunteeraka lama loko lomu makaya va famba na vusiku lava kusataka a ku na vugevenga ke vanhu lava a va kumi nchumu a va holi nchumu leswaku ku na ku volunteera hina hi swi vona hi mfumo lowu a hi nga swi tivi ku na ku volunteera mpfuka u ya ntirhweni u nga holi nchumu a hi nga swi tivi hina ka mfumo lowu hi ku hi tiva leswaku ku na munhu loyi a pfukaka a kombela xikhafuthini a ya ku tirheni a vuya a nga holi a hi nga swi tivi Limited papa inko 0860002543 un'wana rhumele voice note la a hi tweni ku hi ri hi dzumbele bootpad na hi vona yale ya SABC board loko ni langutile before hi ve na vo tatana Manthata Tsedu as an SABC board member so hi vona sweswiwani hi vona na Mpho Tsedu se hayi no u ta swi hlamarisa lero swi loko swo va ngatini leswaku SABC board member leswi swi ngo tikuma swi phindile ka muti wun'we na Ndebembe yi representiwile man ni langutini ka list leyi nga kona ka ti-board members ingaku i vanharhu ku na Ayipeli ku na Mpho Tsedu ku va na walo wa chairperson se I hope va tirha kahle va cinca SABC yi va profitable kensini boti wa mina leswi mi taku na swo swa ku va ku ri na swibumabumelo ma swi twa ni ku va ku ri na nkarhi va nge ri tisani swibumabumelo swa vanhu lava mi tsakelaka ku va nga va swirho swa board se loko vanhu va tshama va khonda mavoko va ku va nga yisi swibumabumelo a va nga vi kona vanhu lava n'wemi lavaka vo tolo a hi kha hi vulavula i tolo kumbe tolweni tolo a hi kha hi vulavula na va demarcation board veri ku na swibumabumelo leswi swi lavekaka ku nga si fika ti-29 ta n'hweti yale se loko vanhu va tshama va khonda mavoko va ku swi ta ti vona a hi la ku tsongola xa munhu mi nge va kumi mavito man'we mina a ni voni yin'wana ndlela i mani a nga a bumabumele mani hi ku ma humesiwini mavito va kombisa ku lava nga bumabumeriwa ku va va nga va swirho swa board ya SABC hi laha mi rhumerile a mi rhumelanga namuntlha mi ta ku yini no hayi Vembe yi represent wi mi rhumele mani n'wina 0860002543 un'wana hi loyi Exikani bootpad na muhumelerisi na vayingiseri a hi khenseni Xikwembu hikuva timbilu na mimoya ya hina swi tirhi hi gezi a hi ta va se hi mbumburheka sweswo leswiwani hi mhaka ya gezi ra ku famba ri vuya ri famba ri vuya ku sale ku ri famba hi nge vulavula hi ku vuya xivutiso ku ta ku ri ye kwini hi ku sweswi ri fambile ri ta vuya hi 1 ri fambile ri ta vuya hi 5 ri ta famba hi 11 navusiku se ku na nkarhi ri ta ri tshama ivi ri famba loko ku ve ma swi tiva ku nyamalala i yini hi leswi nga ta humelela inkomo
Ncindani. Ay. Rito fambela maku. Man. Yana 0860002543 imani unda elalo kusebuya etabula na Professor Themba Sono kambe ke ayamkele ni bongi ngwanati maluleke ito ku yena urmaongi awara yamwe yataba ya fike kwi kuna timaka to Afrika Dzonga rifana na matiko yan'wana nje ni bona vanhu lava va nga ta vuchavela wawa va nga fika va tshama va vhe va ndla miti a Pitori hi ku vona ku a va le ku hlamuriweni himpela swi ndlisa sweswi matiko hinkwawo ya misava ku ni vula ku vanhu va fika va hayi Afrika Dzonga bonge maonge wa rin'we ta emisikwini sesi xa ala lexi a ni lavaka ku tlangela xona la a ni lavaka ku twisa swin'wana leswi ni nga swi twa loko a lulamisa timhaka ta mahungu hi ndlela la ntivi kokwalaho ka yini xi nga lavi ku tlanga lexi ni lavaka ku twisa xona ku va hi kota ku twa ku la hungu leri a ri ku yini kambe twanalo hi mhaka ya NSFAS sasi hi kombela mi vitana tatani Khosa hi mhaka ya ku sweswiwani n'wana baba hi hakela na extra ya 200 every month ya res ya vana va hina va xikolo ku humelela yini laya ya vumbirhi n'wana baba ni nga ta ku na yona mina i mhaka ile ka Florence Razelani u te ku na 30 million leyi government yi fanele yi hakela misava ni ti vutisa ku ri misava i ya mani who bought the land and the land never sold so yi hakeriwa mani ni vona nga ku mali leyi ya ku dyiweni liya hi va xana vo aka patu a nsin'wini ya munhu kumbe a purasini ra munhu na a ni koti ku swi twisisa kwalaya na n'wina va botpete no kombela ku mi hi vitanela vona va ta hi hlamusela kahle hi mhaka ya 30 million ve nge government yi fanele yi hakela misava ina ku cawoke inkomu Inhlekani lonene Butpet Nemetulu Chawumba Nemetulu 0860002543 hi ndlela yaleyo imani hi twa un'wana vayingiseri hi loyi Inhlekani lonene Butpet mina Vusikhoza Mavonelo Joburg ka Bushbuckridge eMazembeni ya ni nga lava ku nghena ka leya timhaka ta NSFAS loko ni languta i timhaka to biha leti va kumekaka va ti endla lava ba applyaka for NSFAS ku ri hikuva va nga swi kota ku va hakeleriwa timali hi vatswari so swi affecta vana lava kuma ku va le ku pfumaleni ka timali to ya swikolweni ene swi va endla ku va dileka kumbe ku teka nkarhi wo leha ku va kuma timali to ya xikolweni timhaka ta lava va kumeka va apply ku ri ku va nga swi kota ku hakela so loko mfumo swi kuma tani ni vona swi nga va kahle okay a ni swi tivi ku nghene kwihi vayingiseri loyi kambe ke a hi yeneni ka Professor Themba Sono la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Afrika wa vulavula sweswo vayingiseri munghana lona FM na kona ku Afrika wa vulavula i 25 timinete yi nga se ba awara liya ya 13 a hi amukeleni Professor Themba Sono prof timhaka ti le ku hlangahlangananeni la kuna mhaka ya Afrika Dzonga na G7 kuna mhaka ya Sudan a hi sunguleni hi leyi ya G7 Afrika Dzonga mali nkarhi ya ku tala ya rhambiwa la kambe na n'waka veri a va rhambiwangi ku ta ya murhangeri wa AU ku nga lava va le Cape Verde loko ni nga hoxisi ku endleka yini mati va G7 hi ncini vito rin'wana ra G7 hi America manjeni Joe Biden u jerile G7 ku ri matiko lawo mi nga rhambaku n'wina va G7 ku nga va Brazil ku nga va India ku nga va island leyi ya le South Pacific va nge Cook Islands ku nga va South Korea ku nga va Vietnam na Ukraine Afrika Dzonga a yi kona hi mhaka yini va vitanele Brazil na India xo sungula Biden u lava ku dlaya BRICS ene u ri Russia a yi fanelanga ku tirhisana na matiko lawo a nga lexi va xi vitanaka the American Hemisphere in other words South America Central America North America Biden u ri Russia yi laveki kwalaho manjhe u lava ku teka Brazil ku ri yi vuya yi huma le ka BRICS
and xa vumbirhi India na yona vona ku ri yi le ka BRICS sweswo switolo America yi tirhi hi ya veka ti-bombs ti-aeroplane ta hina to bomba 100 ya tona ya ku tivekeni a India hikuva ni Biden u vona ku ri India na China va holova so u la ku koka India ku ri na yona yi vuela hala ka America the Cook Islands hi leti a ti vitaneli China ku ri tana u ta hi pfuna manjeni America yi nga swi tsakeli loko Cook Islands yi vitaneli China so manjeni va tisa Cook Islands ka G7 ku ri ta tirhisana na vona South Korea ha swi tiva ku ri ku endleka yini a ni kusuka 1950 kusuka sweswo America hi yona leyi yi fumaku a South Korea na Vietnam va vitana hi mhaka ku ri va la ku susa China na Vietnam ku ri swi nga tirhisani kahle well Ukraine ha swi tiva ku ri Ukraine sweswi manjeni kheke ra vona a ni ri va kota ku tirhisa Ukraine ku ri va dlaya Russia hi mhaka leyi manjeni Afrika-Dzonga yo ka yi nga vitaniwangi ka G7 swi nga va na switandzhaku ku va yi nga vitaniwangi prof kumbe swi na nchumu no a ni ri va lava ku ri Afrika-Dzonga yi suka laha ka Russia yi fanele ku ri yi bahuwa hi mhaka ya Russia na Ukraine yi nga yimi na Ukraine yi nga yimi na Russia yi yima na Ukraine that's why va nga tsakangi loko Dr. Naledi Pandor a va byela ku ri hina mfumo wa hina swi kota ku endla ti-foreign policy ta hina hi nga ka yi nga teki ti-foreign policy ta matiko man'wana ku fana na Israel loko yi ala ku teka ti-foreign policy ta matiko man'wana so manjeni Joe Biden a nga swi lavi sweswo manje va vona ku ri swo fana na vo G7 na vo G20 hi swona United Nations ya sweswo a ma ha pi nchumu hi United Nations a ni ma vona so America yi tekele matiko hinkwayo ku ri a va ehansi ka yona and the European Union yi le hansi ka yona G7 yi le hansi ka yona G20 yi le hansi ka yona manje na swilo leswi va nga swi vitana vo AUKUS swi le hansi ka America swo tala swi le hansi ka America manje lavo vo ka va nga ri ehansi ka America tolo yi tirhile G7 foreign minister ta vona ti tirhi tiko rin'wana na rin'wana leri ri pfunaku Russia ri ta hlupheka ngopfu hi ta endla ku ri hlupheka ngopfu a va byela vo Afrika-Dzonga na ku ri hi la ku endla ku ri Afrika-Dzonga yi nga vi nchumu a Afrika na le ka AU yi nga vi nchumu so va la ku hunguta matimba na influence ya Afrika-Dzonga ku ri matiko man'wana a nga landzeli Afrika-Dzonga a nghena ka BRICS hikuva matiko yo tala a le Afrika manje na le Arabia va la ku nghena ka BRICS so a va swi rhandzi sweswo vanhu va America kumbe va G7 president wa le Brazil u tshahiwa a kha a kombisa ku ka a nga yimi na Russia hi timhaka ta le Ukraine swo sungula sweswi kumbe i khale a kha swi vula nako a hi un'wana wa lava va nga sungula BRICS prof no Lula u tlharile ngopfu a ni ri u yile a China manjeni va komberile Brazil ma-America ku ri va endla ti-sanctions ka Russia manje Brazil yi ala yi ku a ti kona ti-sanctions leti ti endlaku ka Russia kambe ma vona G7 yi tirhi tiko leri loko ri nga endli ti-sanctions ka Russia ri ta hlupheka kambe hiya lo va n'wi vitanele eBrazil ke so Brazil yena Brazil leyi nga hansi ka Lula u vulavula ntsena ku ri leswi Russia yi nga endla a Ukraine a swi kahle kambe a nga pfumeli ku ri a teka matimba yakwe a teka economy yakwe a teka timilitary takwe a oppose Russia yena u ri hina hi vanhu va BRICS
loyi a nga lavi BRICS hi loyi Lula anga n'wi susa president Lula anga n'wi susa president wa tolo Bolsonaro Jair Bolsonaro yena hi loyi a la ku dlaya BRICS manje Lula anga la ku dlaya BRICS kambe anga pfumeli ku Brazil yi fanele ku ri yiva ehansi ka America ku ve hi hala tlhelo i le ku alaneni na leswi Russia yi nga swi endla i ncini xi n'wi nyikaka matimba ya ku ya kota ku swi vula ku leswi mi nga swi endla a Ukraine Russia ha swona a ni ri u la ku tsakisa vanhu va le America ku ri mina a ni le ehansi ka Russia kambe hi loyi wa ku vuya a Beijing hi loyi a ri a China a vulavula na munhu loyi a vulavula na Russia so vulavulela ntsena kambe yena hi munhu wa BRICS u yima na Russia u yima na China u yima na Afrika Dzonga u yima na India ka BRICS kambe leswa Russia yi nga swi endla o endla ku ri vanhu va le America va tsaka va ku u criticize Russia kambe ku na nchumu lexi a nga ta xi endla against Russia ni komele ntani prof ni hundza yela na va ku loko hi vuya hi vulavula hi timhaka ta le Sudan ku kahle ku endleke yini a Sudan kambe mo ni khomela tani Professor Themba Sono lava hi nge le ku buleni na vona mingisero Munghana Lonene FM Themba ngoma swi twisisa ku siku endleka yini hi ndlela leyo un'wana yi ri ni tlhelela ka xivutiso lexi ni nga va vutisa xa ku ka mina na vona vanhu ntsena laha swi nga va na switandzhaku ke loko Afrika-Dzonga yi kha yi sungula ku khiriwa hi ndlela leyiwani kambe sweswo a ndzaka leswi xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula 15 timinete ntsena ku nga se ba awara ya n'we a hi tlheleni ka Professor Themba Sono hi bula hi timhaka leti ti humelelaku ta misava ku katsa na leti humelelaku la a Afrika hi ndlela yaleyo Prof ndava hi vulavula hi timhaka ta le Sudan kambe mingiseri u ri ni mbutisa ku timhaka leti ta swikhirhi kumbe ku vona ka ku tsan'wa ka Afrika-Dzonga hi matiko yo fana na va G7 hi ndlela leyo swi nga hi khumba njhani hina tanihi vanhu ntsena la tikweni a ni ri va vona vanhu vo tala va dyondzisiwile ku ri ikhonomi ya mina yi nga lunghi loko mi nga yingiseli leswi Washington kumbe London yi swi lavaku phela mi fanele ku ri mi tiva n'wina vanhu va le Afrika-Dzonga ku ri ku na swilo swo fana na vo AGOA ku na swilo swo fana na vo IMF ku na swilo swo fana na vo the World Bank ku na swilo swo tala ngopfu leswi ma-European Union or the OECD kumbe vo G7 kumbe vo G20 va nga ta mi pfuna hi swona loko va ku mi fanele ku ri mi tiva ku ri la misaveni la a ka ha ri na nawu leyi yo tala ngopfu ko va nawu wun'we ntsena nawu lowu u humaka ka America kumbe ka London nawu lowu u humaka ka the imperialists na the colonialists leti a ku ri vo vasa va n'wina tolo mi fanele ku ri mi yingisela vona loyi a nga yingiseli vona hi ta n'wi panisha hi leswi va hi dyondzisaka swona kambe ma vona ku na matiko man'wana lange majamu ka leswi mi swi vulavulaka a yi swi pfumeli yini matiko yo fana na vo North Korea a yi seketeriwile ngopfu hi Japan kusuka 1895 kusuka hi 1945 kambe yena tirhi ni humile la ku ti endlela swilo swa mina manjeni va ri matiko Afrika a nga swi koti ku ti endlela swilo swa wona vanhu va fanele ku ri va rhangeriwa hi valungu va fanele ku ri va rhangeriwa hi ma-European va rhangeriwa hi vo America hi vona va fanele ku ri va endla ku ri hina la Afrika-Dzonga hi yingisela tani kasi wa yi vona Afrika-Dzonga namuntlha ku na vanhu vo tala ngopfungopfu ta valungu va xavile na vantima ku ri va yimbelela risimu rin'we ntsena ro Afrika-Dzonga landzelela leswi White House a Washington yi swi vulaka kumbe landzelela leswi White Hall a London yi swi vulavulaka kumbe landzelela leswi Champs-Élysées a Paris a Fora yi swi vulavulaka mi nga yingiseli ka swin'wana
manjeni vanhu vo tala va se na mihleketo ya vona yi se yi xaviwile yi hundzisiwile ku ri va landzela leswi Amerika yi swi endlaka hi leswi va lava ku swi endla ma-Amerika. Se a Sudan ke kona ke A Sudan ku na ma-general mambirhi lawa va nge hi Abdel Fattah al-Burhan na loyi a n'wi tata xitulwini va nge General Mohammed Hamdan Daglo. I va pfumela hi n'hweti I think September 2021 mfumo wa Sudan wa hina hi fuma and hi ta endla ku ri hi ta endla ti-elections endzhaku ka malembenyana. So general wo sungula Abdel Fattah Burhan i va ku yena a va hosi lonkulu wa army. Manjeni General Mohammed Daglo a va lexi va xi vitanaku paramilitary force, rapid paramilitary force. Manjeni a va twana i va ku sungula ku holova va sungula ma-general mambirhi va nghana lavakulu ngopfu va nga swilo swa vanhu va ngati va lava ku dlana. Va sungula ku holova hi mhaka ya Darfur, va sungula ku holova hi leswi Amerika yi nga va byela swona ku ri tirhisana na Israel. I va sungula ku vona ku ri loyi hikuva ni General Daglo va vona ku ri va swi masocha mina a tili ku fana na masocha a Abdel Fattah Burhan a tili. So hi mhaka yini mina ni fanele ku ri ni va number 2 ni nga vi number 1. I va sungula ku bahuwa kwalaho ke i va hi loko nyimpi leyi yi sungula ke. So hi leswi va swi vangaka leswi hi xinghezi va nge it's a power struggle among the two generals. Se sweswi ku na vanhu va nge le ku hundzeni misaveni hikokwalaho ka ku va vona va kha va holova hi ndlela leyi. Ni twa va ku ku na varhangeri lava va yaku ku ya ringeta ku timela nyimpi leyi ya ta timeleka kumbe se i nyimpi ya xin'wana. I ta tika ngopfu ku swa ku dlayiwile vanhu vo tala ngopfu, more than 200 and 1,800 ya vona va se va vavisekile ngopfu. Na AU na yona yi nghenile yi ringa ku ri a nge yi tima mindzilo na United Nations na yona ya ha ba rito ra rona na hambi leri a ku na loyi a ringiselaku ku ri vekani matlhari hansi. Na Anthony Blinken, foreign minister wa le America na yena u holovele ngopfu tolo na tolweni loku manjeni van'wana va masocha a Daglo va ringele ku balesa convoy ya America a Khartoum. Iva manjeni Blinken a kwata ngopfu. Manje na America swi kwate ngopfu hikuva va vona ku ri ngaku nyimpi leyi nga kona la yi ta ona leswi America a yi endli swona ka Sudan ku ri wena tirhisana na Israel. Nga landzeleli swilo swa AU or swa ma-Arab leswi va nge nga tirhisana na Israel, tirhisana swona. Manje ka holiwe kwalaho ke. So a yi tivi ku ri swi ta fika kwihi kambe ma vona Sudan kusuka hi nkarhi wa Numeri, President Numeri loyi a nga teka xitulu 1969 a ku sita ku nga va na kurhula, ko va ti-military coups, ko va ku dlayana. So swa ha tele swi ta famba ngopfu. AU yi nga swi koti ku stopa sweswi. The United Nations yi nga swi koti ku stopa sweswi. America yi ta ringa yi ku okay hi ta cancela ti-billion leti hi nga mi promise tona ku ri hi ta mi nyika tona loko ku ngo va na ti-elections and mi tirhisana na Israel, hi ta mi nyika tona. Kambe ku na masocha lava nge hayi na mhaka na tona ti-billion teto hi ta endla leswi hi swi rhandzaka vanhu hi tiko ra hina. Se swi vula ku yini la Prof, ni ku languteni ka timhaka ta ku loko hi languta tiko ro fana na ro fana na Sudan tanihi sweswi mi kombisa ku i khale swi ri koho, van'wani va vula kutani va nge i timhaka leti nga humelela ka ti-generations leti nga hundza. Timhaka ta ku susiwa ka Omar al-Bashir swona a swi hoxanga xandla ka hoyihoyi leyi ngopfungopfu lomu kha mi languta ku makhelwani wa voho ku nga Libya na yona yi tshamisekangi hi mhaka ya ku kusuka ka Muammar Gaddafi.
manje anele vatirhi n'wina vanhu va Sudan varhangeli va Sudan yisani Omar al-Bashir a Hague ka xilo lexi va xi vitanaka the International Criminal Court manje ma tala masocha va ku a nga yili ku fana na Samuel Taylor loyi va nga n'wi yisa ka ICC a Hague iva va n'wi gweva malembe yo tala ngopfu loko ku ri Omar al-Bashir u fanele ku ri a tengi ko kwala a Khartoum a nga yi a tenga le so manje na sweswo vo tala va vona va masocha a va swi lavi ku ri Omar Bashir a ya le hikuva va ri loko hi n'wi yisa le Europe swi ta kombeta ku ri ha ri hansi ka macolonial leswi hikuva hi vona va hi byela ku ri va endla ka yini bona a va teki vanhu va vona valungu va vona va yisa ti-Hague va teka ma-Afrika va teka ma-South America va teka ma-Asia vo la ku fana na vo ti-Philippines va la ku va yisa kona manje hi mpfuka ti-president ta ti-Philippines Rodrigo Duterte a nga va byela ku ri no fambani mi ya tlanga le kula mi tlangela election hayi a ICC hina na president loyi a nga teka xitulu andhawu ka Rodrigo Duterte loyi va nge Ferdinand Marcos Jr a ala na hina hayi si munhu ka ICC hina va le Philippines ha tifuma la so n'wana na n'wana loyi a fanele ku ri a tenga u ta tenga la a nga ya tenga ICC so na Sudan na yena ku na masocha lawa va baha ku huwa ngopfu va ku Omar Bashir a nga yi so leswo ni byeri ku ri ku na swilo swo tala ngopfu leswi kona hi swilo swa Darfur hi swilo swa Israel hi swilo swa Omar Bashir na vo ICC and hi swilo swo va fanele ku ri na va ku van'wana va ri no a hi tirhiseni na Arab League hikuva hina hi ma-Arab van'wana va ku hina hi ma-Africans hi la ku tirhisana na African Union so ku na swo tala leswi va holova swona Prof ni mi khensini nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta na n'wina inkomo Professor Themba Sono lava hi bula na vona wena u ri yini ke entlhanu timinete nga si bawara yan'we ngopfungopfu ka mhaka yaleyi hi bula yona ya hoyihoyi ya le Sudan na timhaka leti ta Afrika Dzonga va nge hayi na n'waka a mi nga ha tika G7 na muhumelerisi na vayingiseri a hi khenseni xikwembu hikuva timbilu na mimoya ya hina swi tirhi hi gezi a hi ta va se hi mbumburheka sweswo leswiwani hi mhaka ya gezi ra ku famba ri vuya ri famba ri vuya ku sale ku ri famba hi nge he vulavuli hi ku vuya xivutiso ku ta ku ri ye kwini hi ku sweswi ri fambile ri ta vuya hi 1 ri fambile ri ta vuya hi 5 ri ta famba hi 11 navusiku sweri ku na nkarhi ri tata ri tshama ivi ri famba loko ku ve ma swi tiva ku nyamalala i yini hi leswi nga ta humelela inkomo ni mi twini mingiseri wa mina i ntiyiso ku sweswo ku na nxungeto wo wolowo kambe leyi na va ku landzelela na sweswi hi yaleyo ya ku va koho lava nge le ku hundzeni misaveni na sweswi hikoho ku famba ka gezi ku ri nga koho hi mhaka ya ku va koho lava va ku va ri michinini van'wani va michini ya koho yi va yi ri kaya ma swi twisisa va ri michinini ku yi kaya va ri ha ti-backup na yini se va koho lava vile van'wani va nga hundza misaveni hi mpfhuka hi sunguliwe hi ntungu lowu wa COVID-19 ntungu lowu wa load shedding ana ku tlhela ka COVID-19 ka wa load shedding ndlela yaleyo leyi na namuntlha na sweswi a ni tshembi ku koho munhu la nga hlamusela ku kahle ka xiphiqo yini loko mo languta na mfumo wa hina loko wu ka wu tirhana na a wu tirhani na ku namuntlha hi languta khusile mindzuku hi languta medupi mindlwani hi languta matimba a wu wo khoma na swi ta lava mi tisola kahle kahle xiphiqo yini sweswi ya mudzevula nga vula tona kambe swi ta awara ya n'wenhla ka nhloko a hi amukeleni bongi n'wana timaluleke i hi tshembise mahungu a hi tweneni ku mahungu lawa a nga hi tshembisa wona ya ri yini ya bongi
Epulukwane, nobody, sishiro. Libuagomo, nele mokopane. O ikuma 99.7 FM. Munghana lonene FM. Makombandlela. Tanana leti nga emihleketweni ya wena hitwa. Afrika, wa vulavula. Hello, I'm Garmin from Garalon FM. 8 minutes since any Pirawara Yakumenaro 0860002543. Karwa wena kuitwa kutimaka tingani kwa munga kona hindala yoyele 0860002543. Ramthandrungana rungwantani ntolovelo hi loko xivutiso xi ri ko hi hlota nhlamulo nawe u endla tani u rhumela xivutiso xa wena ka mabasa mabasa ya b mabasa es@sabc.co.za kumbe ni mi nyika nomboro ya yena ni mi nyika nomboro ya yena Ncindani mi ta kota ku n'wi fonela mabasa ya b ne ya mabasa es@sabc.co.za sa hi ku tumingisela me 0860002543 mhaka leyi nga humesiwa hi xiviko lexiya xi nga endliwa hi va bangi ya Capitec xi ndle ku ni ringeta ku languta vutomi hi tihlo rin'wana ku onge timpela leswi va nge le ku swi vuleni swi nga va swi ri swoho vanhu vo tala va le ku tekeriweni timovha vanhu vo tala va le ku tekeriweni tiyindlu vanhu vo tala va le ku hakeleni tiakhawunti vanhu vo tala va le ku lombeni timali hi yo va mi twa lava va National Credit Regulator va kha va kombisa timhaka ta ku loko xikweleti loko mali yi nga yi budgetelanga nga yi tirhisi sweswo swa ku taniya i xiphiqo lexi tanihi maAfrika-Dzonga hi nga langutana na xona loko swi ta ka timhaka ta nkoka wa mali leyi hi khomaka hi ndlela yoyoleyo sa hi tivi hi ta huma njhani va ka hi no swi tiva hi mina swi tiva hi wehe kwalaho nga koho ku i vona ongeti hi ta huma njhani le ka 0860002543 tirhisa kandziyisa rito ka 0712659860 nkandziyiso u nga hundzi mina tani Tanana leti nga emihleketweni ya wena hitwa. Afrika, wa vulavula. 11 minute hi bile wara ya 13 wo sungula hi loyi xikalaviti nhlekani Khalanga Mbrodzo wa kancila ololo Mpfukeni. Mpfukeni mjani? Mpfukeni nimkuma ku antswa ni ri la Cape Town ne. Yeah. Ka timhaka ta load shedding Khalanga. Ku na problem ya ku swilo swona bolo swi endla lava vandla ra ANC. Va kota ku va va create problem ivi va ta kota ku ta na solution. Mo ni mi byela timhaka ta ku loko yi ya ku December laha timhaka ta load shedding hi ta va hi nga vulavuli hi tona. Hikuva hi ka va hi langutana na nhlawulo lowu nga ta va wu ri kona maybe before June next year. Loko ku hela nhlawulo 3 months down the line hi ta tlherila hi gezi futhi. Why ni vula so hi nkarhi lowa wa ku hlawula hi nkarhi lowa wa loko ku hlawuriwa Mfumo a hi ri na problem ya kaya hinkwako mati makala lembe hinkwaro mara loko se ku 3 months before ku fika nkarhi wa nhlawulo mati a mo hobomulana loko hi heta ku hlawula mati ma famba ku fikana na mthana sweswi ku nga ri na mati so i ku va create problem ivi loko va heta ku create problem ivi ya va ta na solution leyi loko se ku fika nkarhi va ta ku ma swi vona hi mi lungiseli na gezi se i nkarhi wa ku mi nga hi votela na swin'wana na swin'wana ivi hi va votela va tlhela va vuya gezi clarify so a nga lo ta lemukisa vaaki hi mhaka yaleyo ku na yona va yi tekela nhlokweni ta vuyela hansi khensa ripoto wa mina khensa swilo loko a vulavula hi timhaka ta le Cape Town i tin'wana madoroba lama va nge timhaka ta gezi ku tirha hi ku siyerisana a va fani ngopfu na hina loko hina hi ri ka stage 6 vona va ri ka stage 3 va ka stage 4 sweswo swa ku taniya ka doroba ra Cape Town swin'wana swa leswi kumbexani tanihi tiko hi fanele hi swi tiva se hi ta kota ku vona ku hi huma njhani ka xiyimo xa mixaka wolowo 0860002543 twana la botpet ehlekani botpet ka n'wina ni la le ka vayingiseri ku angarhela ni kombela ku vutisa mani i xiyenge xi xa mfumo lexi mi nga ta ku no lexi xi va xi famba kahle ka swilo hinkwaswo maphorisa prasa spornet yini hinkwaswo leswiwani hinkwaswo transnet hinkwaswo leswiwani hi xihi lexi lexi xi famba kahle na hambi ku ri yona SABC swa kona swi fambe ku ri va leswi ku ri va leswiya swa ku tiko hinkwaro kahle kahle a ra ha tshamisekangi ene varhangeli a va swi voni va ta va ku phalakaxa va kuma ku swilo swa ha lunghiseki mi ri na tiko longwa mi ningisi kota ka mi ningisa block 3 right
xitwana ive ri yini riyenci rero mi nga ri tirhisa hi ro phala ka xa hayi a rona mi xitovi yitsongo kona phala ka xa i ku humelela i nga languteriwangi kumbe ku va swilo swo humelela mi nga swi hleketangi ani phala ka xa kumbe xana loko mo phaphara kumbe phapha mi ta sa va phaphama va kuma ku ya kumbe swin'wana swo tani kumbe va ku phaphara va kuma ku kwalani hi nga vula ku hayi ku phala ka xa hayi ayo 0860002543 nomboro leyi tirhisaka i mani languta lava va nga tirhisa Twitter handle ya nongonoko lava nga tirhisa ti-email ku na un'wana a nge ri lava hi languta mhaka leyi ya ku va hlampfa va suka ematikweni ya vona va ta Afrika-Dzonga ku ta bebula hi languta yini kwala mi kuma ku va tala hambi va nga ri nawini xivutiso i ku hi languta yini kwalaho hi languta ka va fane va nga tswali va nga bebuleli kona laha hi mhaka ku a va le nawini hi languta yini kahle kahle butami kambe ke ku na mayingiseri loyi i nhlekani a nga ha ri kona mayingiseri loyi 0860002543 a ni languta laya ka Twitter handle kambe ke i mani sungula ni languta va Afrika ni languta ti lava va nga tirhisa Mathebula dp@sabc.co.za minjhani butpet ni mi yingisele ni ri kwala a Namibia a Rundu va ri karhi va hlamala va matiko Isaiah Baloyi kusuka la a Tsanini ka Mhlava kambe i le Namibia kunjhani a Namibia tin'wana ta tindhawu leti sava ha xiphiqo sava a xiphiqo swi fana loko ri ka Thomo maribye ha xiphiqo ka malembe lama ni nga tirha ka Thomo vanhu va le ka Thomo a va huhi ku banana hi maribye leswa ku va ku yi sukile se ku hoxa hayi a va ndli sweswo a va swi tivi no swi tiva kuve maribye ya tele njhani loko ya hala ka bungeni wa swi vona ku ka ku tsutsumana marito va gavati i misava yo oma so va ka va tsutsumana magavati va hoxetelana hi wona hayi a ni vuri ku no vula ku okay mani tshika ke ni twa ku lava van'wana va nga kona va ri yini ni tari a tirhisani Mathebula dp@sabc.co.za kambe mhaka nkulu i ku loko mi ri na swivutiso lava ku xi hlamuriwa mi nga rhumeli mina rhumelani mabasa es@sabc.co.za hi ndlela yoyoleyo eAfrika va vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi twenini ku mi angula mi ku yini va ri ivi gezi la Thembisa ri famba hi nkarhi wa Afrika va vulavula loko ri fambile mi nga vileli yanani ka website ya Munghana Lonene FM andza ka nongonoko mi ta fika mi kuma podcast ya nongonoko lo hi ndlela yoyeleyo ku yingisela Munghana Lonene FM ku ya emahlweni a hi tweni ku lava nga tirhisa Twitter handle va ri yini va ri butpet ku hava vurhangeri ku hava lexi fambaka la tikweni leri mina se ni hlambe mavoko awu echawuka the banana rana echawuka swi yini swantswa today gezi ri kona ni kombela nambara leyi ya riqingho ya ka Munghana Lonene tatana xidloko va le vuhehli loko va ni vona va ni vutisa hi yona i 0860002543 hi ndlela yeleyo a hi amukeleni potani la layinini leyi nhlekani Prophet papa ya mina ngithola ke Zimbabwe ana ku vulavula mavonelo mina yi ehlike Russia America no rhangele bya la Africa plus yes kahle loko ni swi vona mavonelo mina ku rhangele bya Africa byi lava engile Russia le because ku Russia yona yi vonisa ku a ku fanele ku va na tiko li nghenelako ka matongeleni ma tiko ta rhangele bya Africa byi lava so typical example engele Zimbabwe loko mona urhangele bya Zimbabwe loko inga ya America ifika ku nghenela ku ya vana lo anghenelako I will say Zimbabwe khoto na wakona ufeva government amboli wonile ufika khoto they can lock you up ungatungwangu kumangrenanzi ane mayona sati
se matiko la Afrika lawa a vona loko ya Russia liya hi ta endla leswi lavaka hi vanhu. So I'm afraid umhaka leyi ku tsuma America ku America yona yi rhangisa nawu ku nawu one kwenu vanhu ku fanana unga khetuluku loyi imani lo imani. So ku tsutsuma wona nawu loku le Russia le mutatsonga ku amona fana ngena tiko lamwa. Se imagine Zimbabwe ku avamira ku ava lita ndiwa yini munanga ngolezana pesa. Lezi ku tsutsuma dingo la kuona kunoko na wakhe awaheni. Until when? Yo monela mina le Russia kwaja kahle tshelo wakwe. Ene loko leswi mi swi vulaka swin'wana hi sweswo ku vuxaka bya kona i bya ku xanisa vanhu ke kumbe i bya ku vanhu va nga vi na swo xivula va nga vi na ritu hi ndlela yeleyo ke kumbe ku na swin'wana leswi a swi fanele swi hi hlanganisa loko ku ri Russia yi fanele yi nyika oyili ha swona. Mara ku like kwala 100% correct. Loko una leswi swi lava ku trade should just be trade va free hayi nyiki mahala. But point ya mina loko mawonela munhu a fanele a va one priority one sweswi kuna journalist e Russia I humesile mawonela yona and then 25 years behind the back. I'm sure you're aware of that. Yes. So swini sweswi hi lava in Russia. Lomu languta ku rhangela Russia Vladimir Putin himself is a womonga sweswi une 3 terms and utalava tin'wana futhi and Mugabe 37 years in power and una ni Zimbabwe. Yeah. As a typical example, Mozambique ina yona ila inikwe je kefo ze Russia kuna ni Mozambique nam. And mwina ya mwitani wangi la je G7. Moko mwima ne Russia. Kati mula kuita maya kuikati loko mula utati loko utati loko utati. I'm not able to do this Russia thing. Limited bottom. Sorry man, okay. Limited bottom. I tlhelo rin'wana leri mi yingiselaka na rona ri nga ra nkoka swinene ku kahle okay hi na vuxaka na Russia byi pfuna swivutiso sweswi a hi fanele hi ti vutisa swo kolomu ku fambeni loko hi kha hi tshike hi kume nkarhi 0860002543 Nobel botet mi pfukini anti hambi ta ku hi pfukini or ta ku hi ta nyameni kahle ni pfukini ni twa va ku mintlhontlho leyi humelelaka atikweni ya tala ku veka vaaki ehansi ka ntshikelelo van'wani va le ku hundi a ni kha ni bula na un'wana namuntlha ka kombisa timhaka ta ku van'wani va hundza misaveni hi swiphiqo leswi swo ka swi nga ri ku swa vona kambe hi ku vona tiko ri kha ri cinca leswi va nga swi toloverisa xiswona. Ni pfumelelana na munhu yaloye 120% loko ri ku hi nga tlhandlekela 20 botet vunghana bya hina na mfumo wa hina today. This relationship ya hina na mfumo wa hina is very abusive. Loko a ni swi kota ku divorce a ni to divorce sweswi a yi rini sweswi nyana ni ti humesa ka vunghana lebyi. So a ni swi koti ku ti humesa because le tikweni ra mina tiko leri ni nge swi koti ku ta languta left languta right yini but let me tell you ku ri psychologically emotionally somehow ku ri na economically i le ku abusiwe and i to ku thexi xa one ko if vanhu vo karhi la n'wana ku hlamuri byo karhi ehenhla ka ku va vona ku tiko leri ra hlamba va pfuka each and every morning va ku va ya ntirhweni va ya endla yini va ya endla yini bote because i languta gezi sweswiwani ku na ku ngheni na leswiwani swa ti-water shedding loko i languta mapatwini i ti-pothole i languta infrastructure yi le ku boleni and then criminality with impunity yi le ku humeleleni and then oversight na vurhangeri byi kwihi hi kwihi laha fanele ku sungula kona ene ti-services i le ku hakeleni ka leto ka ti nga ri ku rhenderiweni ka wena ene loko o tlurisa date liya i fanele hakela yona bote va ta va pfala they shut down relationship leyi vunghana lebyiwani byi abusive so hin'wana wa swi kota ku divorce loko ri lebyiwa bya intimate say how do we divorce ourselves from this one na nghana solution a yi le ka election because langutela swilo swi le ku humeleleni ka coalition government langutela swilo swi le ku humeleleni ku ri the worst is to come loko hi xisa hi ri vaakatiko hi ta humesa mani hi vhotela mani na mani va ya hlanganela mfumo and then loko va rindzeni after the fact ni vula ku andaka loko hina hi votile swi herile va te mani kume 20% un'wana kume 15% va ya hlanganela mfumo arrangement leyi va yi endlaka a xikarhi ka ku hi fumiwa a ya ha ri mhaka ya ku
hina vaakatiko hi priority in terms of hi kuma ti-services that which hi nga vota those parties for. Va ya endla ku okay novela i huma ka nhlangano wa green. Okay hi nga ku endla meyara and provided ku endla meyara teka pheta umela ka nhlangano wa ntima ku ava MMC ya mapatu teka zama ava MMC ya finance iteka man provided you comply with that irrespective ku munhu loyi ina capability na ability anga kota ku administer responsibility leti a nyiketa tona bote kusapara bomani loko hi nga twanani ka nhlangano lowuya ringi next week motion of no confidence because ni sande ku honora leswi ni nga twanana naswona le ku ni fanele teka Mr. X ni n'wi nyiketa portfolio ya so ni teka Mr. Y Mrs. Y ni n'wi nyiketa portfolio ya so then arrangement ya kota ku luta going forward tiko ra hina ri vuleni ri le kuhi and hi langutini and there's nothing that we can do about it. kambe loko ku ve hi langutini mi vula ku impela ku hala leswi hi nga xi endlaku a ni ngo vanhu lava va tirha hina va thoriwe hina va tholeriwe hina hi ku ya hi constitution but let me tell you va tirhela mihlangano leyi tikiti leri train leyi nga va teka ya va deliver laha parliament va tirhela train leyi nga ya va deliver ka municipal wa le Joburg kumbe le a Thulamele municipality kumbe le a ni tshwana ni le Collins Chabala va sheba bona vinyi va sheba mihlangano ya vona. It's only when they va kha va khandzasela ku hi va votela va nga ta ku hi voteleni hina hi ta mi endlela leswi but after voting then they va okay so swani a hi vulavuleni mina na n'wina ku le ku endlekeni ka yini what is happening ka Eskom so swani ku na misinformation leyi hi nyiketaku yona ya ku hi le ka state 6 na dispute mina mhaka leyo because each and every 4 hours let's rafam 6 hours yin'wana na yin'wana hi kota ku kuma na load shedding ni 4 hours yin'wana na yin'wana ku na load shedding mara ku na municipal lawo drive ngopfu a juluki na tihembe a ku le hi mi yisa seku ekui a mi tirhela party yini a ku nga fanele ku va yena kumxana a hamba a va na vateki va mahungu kan'we hi vhiki kumbe kan'we hi ku fana na lava van'wani va nga endla swona va Joe Phahla na va Zwelini Mkhize hi nkarhi wa COVID swi nga fanele swi va tani mara indeni Afrika anyanyuka yima ni byela nenge njhani i fike laha Afrika a la ta dispute ti-facts leti nga kona ti nga le ku humeleleni le hansi le FDG kuna criminality with impunity leyi nga le ku humeleleni and kuna mhaka ya ku people va collude ku va ku ri lava ti-suppliers na lava vhela va supply va nga vatirhi va Eskom va collude ku va kha va wisa this entity and kuna vanhu va nga le ku appearing at court va nga khomiwa eka district garden if Africa a vula aku vurhangeri bya vula ku na corruption nge le ku endlekeni laha ivi yena Afrika nyanyuka aku there is no corruption there i mhaka ya ku swilo a ku na ti-funding a ku na investment a humelela byela sweswo a hi nyiketeni a hi tholeriku a tshama kha hi nyiketa update na ku le ku endleni ka yini ku a kumeka a lunghisa xilo lexi a nga tholeriwa xona na ku i yini mhaka yikulukumba yi nga le ku humeleleni se i swi vonile ku humelela yini i tumbeleni a tshama hi nyiketa update mi right voted masasani hi to va hi leswi nyamini kun'wana i vulavurile ka social media a ku va n'wina miri no twa miri i 38 mina mhaka leyi ya mi tiveni Eskom a yi ni byelanga i la ku byeriwa a yi byelanga Eskom kasi la ntirho wa his primary job va n'wi tholeri vete i minister ya electricity meaning na loko wa nerete le a ku swile i fanele ku nerete yi wile a ku swile so ntirho wa yena ku chayini va laha ka social media orange ni mi twile xikalavito ni mi ti novela kesini amen inkom mani yetsela xikalavito la a midla xikalavito misale hi minute na hafu mi rini n'we Ishe minute man. Arezi ta vona. Mina ni botsela nge ba mngani lona. Evukile ngo bona papa. Mina ni lava ku vulavula nyana liya ya Nestor mara ko ku maka nkarhi wa ha ri kona ni ta vulavula hi Rosh. Hina vanhu va South Africa hi na problem yikulu ngopfu. That's why tiko leri mani vona ra ta loko. Hi mhaka ku a ni karhi ni hlaya ti-statistics ta vanhu vana lava va nge va allocateriwe mali ya Nestor va karhi va nga qualify. Xifundza xa Gauteng
lexi nge hi xona xifundza xa ku fuma lexi xi nga na mali lexi nga na vanhu lava ti kotaka lava nga kota ku yisa vana vo xikolweni na xa Western Cape hi swoho swi nga mahlweni hi vana lava va nga kuma NSFAS va nga qualify hi vulavula a Gauteng hi vulavula hi 17,000 ya machudeni Western Cape hi vulavula hi 10,000 hi ya aka North West Limpopo na Free State leswi swi nga swifundza leswi nge hi swoho swi fanele swi kuma ti-needs leti hi vulavula hi 3,000 na 2,000 ya machudeni ntsena se ma swi vona ku hina ma-South Africa hi selfish yo hi ti dlaya ni la ku tatisa aka vulavula lexi nga ha ku huma sweswiwa xa ku a hi cinceni vandla ro ntima hi ya ka rin'wana a ku na lexi nga lunghaka hi mhaka ku hina vanhu va ntima tiko leri a hi ri rhavi hi selfish ku tlula mpimo na metwele xikalavetu hi swona inkomo hey katika kambe nangona kwa humerisiwe Ncindani Eric Mabasa ni Khalanga Pat Mathebula a hlangana nangona ku lona kambe munhu ku nga kuma na le ka podcast ya Munghana Lonene FM loko hela sweswi u ya ka www.munghanalonenefm.co.za ivi lava podcast ivi i kuma nangona ku lo kambe loko ri ka u twangi kahle hi ndlela yoyoleyo kambe sweswi a hi toneni ku va dzumba na mina bona va ri hi ta dzumba njhani Ike Ngoneni i kwala na suti ya maroon Khalanga ay mfukile ay wena kasi ni vona suti no mina no arenzi kumbe hi ku mchako ngiconda phela novula kona loko idiohili ne a u byena va ku conda nje va swi tiva ku ri nga dzinda ri nga se byi hala dyambu mari ni kombela ku byeriwa laha mi nga se famba kumbexani mi ta ni pfuna i nandu ku endlela mfundhisi tiya hi gezi ro birijiwa